Kwa hiyo jamaa nakupezi hela vikwene. Jamaa watu wao ukakali daftari jamaa. Afu jamaa kikukopeshi hela vikwene jamaa testi hela jamaa leka ingiza kukopeshi jamaa. Afu wanda wadili ya tatu lumpeli hela afu ya dadi lelo afu mwanangu luzingu wa mwanangu. Oja makongi nanti wangu sungi hela kwa inchi teuli nene sasa. Kopeshi heli nina pongu lina. Hata ya eba luzingu wa mwanangu. Sasa kasi kasama kali kalung bana na konji kalu kasama kone minchi teuli tatu mwama nyaku grupa diela ko engu wewe bao wafano utuombi chibalua ya kupeli hela afu wewe mwiza wa Mungu kopesha nene na haya na kuifia nati anwe mwazi yako yangu kuvibalua ne kwa jamaa tatu anze kuleti hata jamaa utachiseka jamaa utachiseka kuticha zipa jamaa ne mititu wa jamaa kwani hela iko hapo kwanza umanyile na ifumishe kui utanyile ngina na iruku nganda lakini wile sasa goja akakocha nanga kusongana kon kuiya linu izunga pe abaya ko uluti na mitai njuku wino katake yani ruko biela fulu lape katake jamaa kulonde yana njaka kusongana ndage yewe katake tena tuyakusindikile nanti yatura kwa sanati mwana chamuru chita chani na hili ndunda hela pataka simu kumpela luntuka no kuntuka ndaga nti wile nila chani tuli hela jamaa nankuma jamaa tena nkushola li nankumi kofi nizo natundikiwa nilipo nankumi kofi unakona kulikomolo katake kwani katake na disa katake yani kuna nembaba tena vyalo ndinenga panganda baba ko ila jamaa ututali jamaa ubiyela jamaa tuchite ndukulipana nduanda unji jamaa asa ukurundi vya kweni ndukulipanda unji jamaa ila jamaa utalumpiyela jamaa samene ewe jamaa mambo yako vangi chonsi tumwele wana sio tumpinyima masha ihelo lumpela wandaji nupela wanda unji kwani zinga si 300 jamaa 300 utachilo ni hela nono yele ani hela ya sana hiyo ani hela ya sana hiyo jamaa yani 300 ila jamaa nini yasira vikwane jamani ngakumingu mile kukaponele kulikomolo jamaa tajitaka vione wewe jamaa mwe ila jamaa utu utani jamaa nali kukopeshi hela vikwane jamaa afu ngoja ndio wengu kula yantu yanwe hizi leko maana ya squeeze